Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryetay o itaalawas ana paulwan, babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak kayat ti agtatakaw a babaunan. Diyak kayat tinakusit, kan diyak kayat ti sadot. Wen, madam. Kan diyak pa'y kayat tinarawot a babaunan. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo. Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan kabailan ti trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di. Wen, madam. No adda madadaal mo agamit di ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamat gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan kay ti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayde, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rot, nana. Nagsinnaruno da api musay. Kastagayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita. No diti agor noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay lang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wan, Felisa. Ay, oray siyak. Saan nakpay ang makaturog? Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita ah. Wen nga rot. Ha? Sir? Nangigak iti naman tayo at siya. At sagagay sa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa rumuharak kumaitay. Ang nakita kayo mat dito Iswa nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Agi-istorya tayo man kidi. Kaya't ko maamuhan ti may papahan iti biyag yun. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka diti inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo, gaputan na saya at kaakabsat da. Uray kayat ko ti agadal. Angam, iso dalatan at ti ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikangin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti day ti abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawatak di ti balayo kas babaunan. Agmay sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kastagayam. Iti damo ang nagpaayak ababaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay. Aging ga, anaawatak diti balayo. Nagloko mat day tang amo mon. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na. Agyamanak, makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari.
Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasingaak. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag itay simrek kayo. Pasensya kayo, Nana. Alam maturog tayo. Tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, Nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha? Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa wumitisang utilamisan. Ita lang amin analagip ko, isa dinamag ko. Kan may sa apay nga agikat ni Linda. Kaya patiksa pa'y matngagtrabaho. Ay, diyak kaya't anti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon timakamo iti sweldo. Senyor. Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timangted iti sweldo yun. Anya ti kayat mo asawan iti nasaum itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwin, siya kon. Iti anya aga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie, adi mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, tagpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan, awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among aramiden, nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kaya't at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya? Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga guruuray ijay. Anya? No nasaya at ti aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Angam no awan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos ti pagnaedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man ta kabaulan nyo ti agisursur iti lako yo, Nana? Wan, balasang ko. Sana bale, tamag-atang mo't amin. Kan, presko, dagiti lako yo. Pudno day takunam, balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y mattibayad mi, Nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat iti lakok. Swerte, ti busat yaw. Talaga, Nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami iti lako yo, Nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da di abakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo Ngamin, madam, kayat mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taan ti kayat mo asawan? Saan na ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Ay, nagpintas ka. Iso adi kan agungat pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ija kusina.
Iluto mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, Jack kayat Pep. Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumontra. Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinatsin ko Idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti ibaga na pa, friend. Anya akinats in. Di na pa'y pinalpas ti ibagbaga na, ngam nagsawa kon. Aha, kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti ibaga na. Kasanumat ngamin. No naluton ti kayat na, pagamwam taagungat. Arumbang ka no asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggen no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, ison ati si daan na. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si daan na. Sigurado pagsasawan na ka manan. Wano kabilan na ka. Jakmot itulok akabilan nak Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y ang mga Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wen, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan kasinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko, ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam, no ka tagbakasyon ta. Ken, nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Agad na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, nga awan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, awan mo't katulungan ta. Naimbag kumaa, no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawen, apagay-ayamam ida. Alang nga rod, agbakasyon tayo. Sige, iyo. Awan mo nakititaytan. Isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaaliwak sa damat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. No jak ida isurot. Ha! Nukas na nga rod. Nas ka na makisayan ti swelduda. Ta saan mo't adito'y balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masakbayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo. Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Ha! Saanan? Ado ti pagnakita. Ala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaliwaksay damat. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo kani Anjing ay. Naisagana yung tirumbang nga itugot yo. Wan, sir. O sige, urayan tayo ni Frank. Tajay van nati aramatan tayo. Isulaki din naitan. Ala, agsagana kayon, Felisa. Wan, sir. Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap na nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ha! Gamsan da nga agbindot, gaputa Jack o manugot. Isuda ababaunan laang. Aha! Saan na mabalin? napintas daan Chicken Felisa, madam. Kang runaan na nasaya at ti ugali da. Saan adakes ti panagpampanunot da. Di mo ida ikalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan daan Chicken Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Uray kanayo nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo tamasusulduan da. Sa bale ti ugali daan Chicken Felisa. Numay sa kadakwada ti mamanugang mo. Sigurado anaragsak kamulaan. Sumardeng kan! Awan ka is-askan dagiti bagbagam! Pudnot imbagak, Felisa.
Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagamam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak? Ngam, pangasim ha? Tadinak ko maliklikan. Kaya't kung iparik na ti panagayat ko kan ka. Gustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laang. Anya? Saan na ko man arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapayak laang. Ikagumaak ti makalpas to iti panagaadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Adda nga tamabukal nga ayan-ayat kada Hubert ken Felisa. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te seryeta yu itaalawas ana paulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakastruck ni Felisa kas babaunan da Hubert. Kat dita, nakayawan adagos kan kwa na ti baro. Iti may sang aldaw, inawis ti kasinsin na nga agbakasyon da kuma. Imanugot ni Hubert, ngamnasken nga isurot na dagiti dua ababaunan da. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Ngam iti panagbakasyon da, iti igid ti baybay. Impaksan ni Hubert ti marikrik nana ken ni Felisa. Impagarup ni Felisa nga agang angawlaeng ti baro. Itagagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Saan na ko man arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton uyan. Tauray na kurapayak laang. Ikagumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadanak at tumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert, Napudnoakan ka, Felisa. Amin ngayong bagakan ka. Nagtawad iti kaunggak. siyak amay salaang ababaunan. Anak ko rapay, agayat ka kanya. Saan aday ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir, Ay ayatan ka. Katulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ta, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua, tamangan tayunton. Nakita ka nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni Kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan ni Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayem ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni Kasinsin Hubert kan ni Felisa. Ha? Dayta ti pudno, Angie. Sigurado ka? Uy, amangan no pagay-ayaman na lang ti gayem ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Angie. Ngamno ita, na in loven ni Kasinsin Hubert. Felisa, anya
Anya ti inaramid yu kan ni Sir Hubert ija igid ti baybay. Nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips ana pasama? Awan. Apay ko mga ag lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan ayat? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Agbagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Diyak kayat. Oh, apay. Diyak kayat tingumisit. Ha? Nurabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay adamagam kanyak. Asino dagita tattao? Dagiti dua a babalasang a babaunan niyo. Aka na ayon agumatang itilakok. Ay, Jack mo, pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya, Kat tilangam, kasla Dracula. mangsursuron ka kadi, isi ka bakit? Saan? Ibagbagak ti pudno. Kan, aday singasing ko nga aramidam. Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namidi nga daan-daan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayat nan nga agawit ak ijay balayda. Tasyak ka naw ti mga awer iti buridek da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasem ti ugali day ta manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balayda. Ngam kaskas day adi nak kayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balayda. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikaten na kaun kas babaon ninyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanak. Pasensya mo ni Carla, takas tsaya talaga ti ugali na. Ayun, sir, nairuwa makaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lata babaunan. Saan ka marigatan niti trabaho? Gaputa da Felisa kan Angie akatulungan. Pagtitinulungan nyo ti trabaho. Wan, sir, kat agyaman nak iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibang ang pedagiti kaya't mo aputas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, huston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adun dagito ginatang yo. Amang ano di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Agsublita yon ijay resort. Manon nga aldaw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayam, tag-enjoy da. Naglalainganan da kita dwa ababaunan. Tabapandala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagserbyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga numay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka di Hubert. Kat ada mapasamak kadakwada, sa paikalay sa iti anak ta.
Ah, Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. awan mabalin mo no may sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anyo kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan ko na tanapinta sa balasang. Adadamanan nga awan makunakan ni Felisa, gaputan na pintas mutlaeng. Jak kaya tamapasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, duan nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tiagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya? Amang ano nakakaasi ni Nana Linda, akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputan nabuntog ka nung agonggonay. Ala, agawid tayo nga rodan, inton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dual daw apa nagaliwak sa iyo. Sige, sikat matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rod arumuar. Ala, wanan. Agawid tayo niton bigat. Ala, mapanta nga rod iji-igit ti baybay. Ipapasta ti aglangoy. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagmayat at talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat amoy buyaan dagiti daluyon. When Kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Angam, mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsakmat nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kipinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Ay, saanan sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Eh, Intan, iggamak ti imam, tapno saan kang agbutang. basta di nakibatan sir. Wen, di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka. Kitaan da Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiay-ayam da iti daluyon. Anya di kaya't asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan mo't dakas na. Kaya't ka di asawon da ita nga isudan. Kasi tinamunak, awan dakas na. Ala, umay ka? Mapanta iti ayan da. Ay, diyak kayat. Dito yak latan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabutang ak iti daluyon. Kumpat ka kanyak. Tapno mapukaw ti butang mo. Saan nun, sir? Alakit din. Intan. Sir Hubert, amang ano maibatam ti imak Amang ano yanod na ti daluyon. Di kagdanag. Saan kang ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag nga rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Urada kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo di talikod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy! Nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kankwana. Kasinsin. Si kaman matiag maneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Kita magit iti panagmanayhom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadanon tayon dito'y balayo, kasinsin. Uwan ka sinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabi tamangisagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung kasinsin. Agmerienda ka pa, sakbay nga gawit ka. Ay, kasladyak kayat apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasayaat mo ta si mangpet kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin.
Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti meriendaon da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Ha! Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya! Agraraman ka talaga, babaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, ah? No di kat iso tinangaram kanyak. Agayatak mo't kan kwa na. Iso sinong bata kon. Agraraman ka talaga, babaunan. Sika, may kamang iti pamilya da Frank. Amay salaang ababaunan. May sa kababaon nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaang. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Tama nga numataktakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka, kaya't ka kasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di, nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie? Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kay agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Oh, kunakon ka takas na ti planom. Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Pudno nga ta, apagay ayaman laang ni Frank, ni Angie. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Madam Carla, gaputa saan paylaeng asimang patda Hubert, kanda iti babaunan, manipod iti panagbakasyon da. Amken na nga amangan no agpaaram dagiti babaunan, kada Hubert ken Frank. Naragsakmet dagiti upat iti panagbakasyon da. Addan nagkinaawatan da Angie ken Frank. Ngem saan pay asinungbatan ni Felisa ni Hubert. No pay madlaw ni Frank, nagkinaawatan tirik na dagiti dua. Simang petdan ijay balay da Hubert. Idi kinasarita ni Madam Carla ni Frank. Di na magnanupudno nga adda nagkinaawatan da ken ni Angie. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ibagam ti pudno, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo kani Angie. Kwa, di ka agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Ha? Kunakon kat akas ta ti planom. Tidang nga ababaunan. Agraraman at talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka napudno tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka nito apudno. Sigurado amaamuan da ito'y dagiti dadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kay agdanag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak laeng. Kalpasan ti amin, panawak tumatlaeng. Saan ama ikariti may salaang ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamoten iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipon kani Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ni Madam Carla.
Felisa, Anya ti imbaga na. apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank, apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas ta tinasauna? Wan, Felisa, nagsakit matan. Gapo ka dito may saak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kan kuana. Angie. Diyak kaya na makita pa da dya tao. Nagbabawi ka na kiinagagkan kuana di igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayam. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adag jay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kayat ti may salaang ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama? Saan na babalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat ko. Tinapatig kanyak. Ket nasaya ti ugali na. Saan na babalin? Papanawak na gidya ababaunan tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak met nga ro dito'y balay. Anya? Wan, mama. Pumanawak met dito'y balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw! Diyak kayatan ti agayat. Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie. Anya ka di ti pagsangsangitam. Anji balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inalilaw na lakano ni Angie. Idakas na. Naging inagak da pa iti-igit ti baybay. Anya. Nangag ko nga na nasa una ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kan pagang angawan naklaang. Tinasaya. Agsarita kayo at wabalasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasimput day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kan diyak kayatan amangag ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kasta, Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput day di atao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, madam. Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom. Tapumanaw kan diti balay ko. Madam? Ket diyak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha! Amok, Felisa. Ang gusto ka ni Hubert. Ngam di ka kayat a para iti anak ko. Madam. Isa pumanaw kan diti balay ko itamat laang. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti magirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. Sige, madam. Pumanawak, itamat laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pailaang ti pagnagdak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Ay, nukasta. Sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan, di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mang tagtagibasit ka data. Angie. Angam, napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. Saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda. Kaasimat. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan, kaasimat. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie. Ay, mabit lang
tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, taagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan kada kayaw. Husto ti ko layaw. Agnegosyo tayo laangan. At damat basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Oh, anya ti makunam, Felisa. Umanugotak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat nga uray mabisina. Sige, kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamat lang, pumanaw tayon diti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawan mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, siyaklaangan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya, Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon ngagnger-nger. Ngagsapsapol iti sikbabon na. anya. Inkamin, Madam. Nauma kami iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kami atalaw. Kita man tilaing mo ita tapumanaw kami. Asino tinagkuna pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kami. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-ura yun ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Ha, pimanaw dan. Nilaang Felisa ti pinapanaw ko. Ngam simurot mo tandagit ay dua. Ay, makamo da iti biyagda. Auntie, amo ka din ni kasinsin Hubert a pimanaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay nga min a pinapanaw yo, Auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Amangan nun ni kasinsin Hubert tinapasig kan kwa na, Auntie. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Ngam simurot ket din dagiti dua pay ababaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, Auntie? Eh, diyak mo! Awanan bibiyang ko! Nga uray pa'y maturog da iti igid ti kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Oray siya kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaapumanaw da ije balayo. Tainayabak la kumaidan ije balay. Unay mo't ngamin ni Mama. Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani Mama ti masurot? No pakasak ng tipusok. Sa pulot ni Felisa. Sa pulan ta ida Kailiw kumutan na makita ni Angie. Sapay ko makita ta ida. Ngam ti parikota. Sa dino, ti pangsarakan ta kadakwada. Adto ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman balasang ka. Ay, nabara ita panawang. Wing nga rod. Ay, makaikawa lang talaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ita, may salangan a kwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang asilid ti ayan tayo. Pasensya kayon tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka makiti pagtaangan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada.
Kasanumot ngamin, nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damot ka dagiti asawa da. Un nga rod, Angie. Ala, saan nabalin, nana? Ada kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay kumatagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apukok kada kayo. Ah, Angie! Ada ka di parikot? Kailiw ko ngamin ni Sir Frank. Saan mo't gaya manapudno ti panagayat na kanyak. amok, Angie. Ay ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasingput day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingput. Angie, Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Iso nga awag aklangan. Tagsarita kami. kunak manulikli ka mon. Kaya't ko akasarita. Iso nga awagak tagkita kami. Amwag tipod no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay-ayaman nak. Ikarkarigat ako nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito ruwarti gate yo. Apay ajak makit-kita da Angie kan Felisa. Awan dan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuda ti swertek abuena manaw. Tamalako amin alako. Anya ka di dagita lakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatangak. Ay, saanan, madam. Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya, Sige, inakon. di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mo't anasaya at ti ugalim. Sige, madam. Inakon. Na, Ingkalaangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. nangan ka din, Flavio. Un, nangan kami ka ni Hubert. Nangan kami ti restaurant. Anya, kat, apay asaan ka nag-take out iti kanak? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Makamu kang agluto iti kanam. Mangsapulak iti sa bali akatulong. Saanan? Diyak kayat. Asino nga ron tiyagdalos dito'y balay? Sika! Aramoy damami na trabaho dito'y balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Nagpintas matanda ito'y nangawisam kanya ka restaurant? Sir Frank? Wan Angie. Manmanuti tao ditoy. Isuad dito'y ti kayat ko apagsaritaan ta. Sir? Jack makontak ti cellphone mo tunggal umawagak. Isu apagyamanak. Tas si ka mismo tinangawag kanyak. Sir Frank? Nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapun no kanya? Kat pagay-ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan ang ngag mo, Angie. Kan pasensyakan, no di ka nasarsarong karan. At dangamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank? Di na ko nawagan iti sir. Frank ko namlatan. Hangga po taagayan ayat tamat. Diyak mo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamjak amo no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saaklaeng ababaunan. Agkatuluyan nga ta, da Angie kan Frank. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas anapauluan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinapanaw ni Dunya Carla ni Felisa, gapo tadi na magustuhan, ti panaglangandakan ni Hubert nga anak na. Iti ipapanaw ni Felisa, si Murot mat da Angie kan nanalinda, saan mat asumina iti panunot ni Angie ni Frank. Inawagan na, kat nagkita da adwa, tapnupan ken na, nupudno nga agayat daytoy kenkwana. Ita gagayam, denggen tituloy ti seryeta o ita alawas ana pauluan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di na ko nawagan iti sir. Franco namlatan, gaputa gayan ayat tamat. Jak amo, no kaayan ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan kaunay, idi pa'y laeng, Frank. Ngam, jak amo, no napudno ka kanya kuno saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Napudno akan ka. Tinangag mo idi, ana isawang ko, idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ana impuswan day jay. Nasa oklak tikas jay. Tapno sardengan na ko ni Auntie Carla. Frank, Matapobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napuno akan ka. Nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. nga uray may saak laeng ababaunan. Saan anas kanday ta? Katapno awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanun dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda ti nasaya at ti masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank? Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address mo? Wen, kabisadok dito lugar. Gapu tataga dito'y dagiti daduma agagayam ko. Sir Hubert. Mabalin ka di Marta. Ipakada ka kanina na Linda. Sige. Sikati masurot, Sir Hubert. Sige laeng baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakken kwa na, baro. Kat naragsakak para ken ka. No isaw ti makatuluyam. Agyamanak na na. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngem no napudno kayo ken ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo latta. Wen na. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakken kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert. Ay ayatan ka. Dayta tipod no. Saanak ang maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik nata. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayoak. Tapno awanin ti parikot. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko nga, tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Wen, awan sakit tinakam ko. Gaputa na aklon ko asaan asika ti para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita, ken iparitnak ti kinapudnokan ka. May saak nga ulila. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka, kan iti pamilya. Ti kinasayat ti ugalim. Dayta tikas kanan, Felisa. No ita, saan pa'y ati maipapan iti ayat ti ipang pangrunak? No di ka ti maipapan iti masakbayak. Asya ka may sa ababaunan. Adamat kayat ko aragpatan. Si dadana ka tumulong kan ka.
Adda aklat ta itilikudam. Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo ititunggal maysa. Kasta ti kuna ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi paylaeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaiso, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot. Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumadlaeng ti amin. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. wan, Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling-eet. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tilako tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti soki tayo. Ay, maragsa ka na unay, Felisa. Aganos tayo laang. Awan pa panan na. No di ad-ad dumor-as ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan naman kasarak iti sa bali. Ay, Ngamsyak. Ay, kayat ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, sa anak pa'y anak kasagana. Urayan ka ha? Orayon na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang? Wan, naimbag ka ni katawan parikot. Ngamsyak, nasong batak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan. Tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. No talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kuana? Kasta ti kanayon na nga ibaga. Nga agtalakak kan kuana. Oh, anya pa'y lang aruti urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman manuka nga agawid dito balay, Hubert. Amo yumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya kon nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin aging matang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan yung tibiyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusungbatan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kaming ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanay na, iti babaya kayat ko akatakunay na itibiyag. Siyak ti mangad. Naglalainganan da di a Feliz a mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa ni Kuana. Day tala kinabak nang nyo ti pampanunutan nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali a mairanod. Pues, kukwayo lang, mama.
Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Hawanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kanto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Manipod ita, di kan kayat a makita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige, pumanaw kan diti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani, Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parbang. Nukasta pumanawak mat nga rod. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan ta idinti mo ipapan kada Felisa kan Hubert. Nakunakan ka. Asaan ta napakibiyangan ni Hubert no maipapan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatong pala ni Hubert? Gaputa na pudno ti panagayat na kan ni Felisa. Kadakan kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon, nusubag to pa'y matlaang. Sige, ti kinabak nang mo ti pagbalinam nga anak kan asawa. Tauray siyak, pumanawak mat dito balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anya ti makunam iti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Iti na minsan, inawis nak ti gayam ko a babae iti dayto adiso. Kayat na dito iti pagsarsaritaan mi, tana ulimat. Gayam mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di? Ang ita, iso damat lati nagkatuluyan. Ada ita ni Manila. Ada negosyo na. Naragsakan ti linangan da nga agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, amom ka di, no apay nga inawis ka ditoy. Tapno agpasyar. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik na makanyak. Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Hubert. Kayat ko amangag, no ay ayatan na ka di, wano saan. Hubert. Ay ayatan ka unay. Day talaga. Felisa, Inarakot na, Hubert. ay ayatan ka, Felisa. Ay ayatin ka man, Hubert. Kayat ka nga kanlay sa iti kabitan na panawan. Paikalay sa akin ka, Hubert. Iso da ito iti kunak a sorpresa kan ka, nasumbatan nak. Nagpintas day ti abalay, Hubert. Nagpintas ti aglawlaw na. Daytoy abalay ti pagnaadan ta. Kwartak tinggatan ko iti daytoy abalay. Nagtaod iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sa ta. Dito'y tan nga agnaed. Awan ti rumbang nga pagbut nga. Di ka agbutan ka ni mama. Ken saan nga iso ti lapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Pumunag ta, di na balay. Adtoyin ti meriendayo, Sir Hubert. Nagyamanak, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gaputa agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da, Hubert. Nasa uni sir kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, ta italaang nga impasyaryo ditoy. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnad, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaunan Kayat na ti agadal. Iso at tulong ka makaadal. Nasaya at no kasta. Ken kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tap na makalpas ka iti panagadal mo. Amin ket ipaay ko ken ka. Basta pagsayatan.
Sige, auntie. Agkape kayo pa'y. Agyaman nak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka akasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ken ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko laang amaapuan no sa dino ti pakasarakak ken kuana. Amangan matnusaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no pakasarakak ken kuana. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige, Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, dana na Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. kaayan-ayat mo at talaga ni Angie ababaunan. Huwan, auntie. Day tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangran yo ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Ibaga nga ta ni Frank kan ni Madam Carla no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, di uliwayan adenggan tituloy te seryeta yo itaalawas anapaulwan. Babaungan. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagsarita da Angie ken Frank, kat nagkinaawatan da. Inawis ni Frank nga agkalaysada, ngam na kuna ni Angie, asaan pa'y anakasagana. Iti may sang aldaw, simmarungkar ni Madam Carla ije balay da Frank, tapno damagan na iti baro, no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yo itaalawas anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, dana na Linda, kanti kaayan ayat ko, ani Angie. Kaayan-ayat mo at talaga ni Angie ababaunan. Uwan, auntie. Day tatipud mo. Oh, tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangram ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko la akasarita. Saan ko adangran. Daytoy gayam ti pagkarkarit yo ang negosyo yo, da kayo ababaunan. Apay, nangalaan nyo ti pinagpuunan nyo. Tay small grocery matan, daytoy istoryo. Da ka di Frank and Hubert ti nagtaudan ti pinagpuunan nyo. Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken nanalinda ti pinagpuunan mi. Ket ita, immadon tilako mi. Lukasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan nyo. Kwarta mi butlaang dayta. Wen, ngam pinaglingutan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Ha! Nagkarit ka nagsarsarita. Sika ababaunan. Gaputa sa bali ti tuno ti sa uyo, madam. Akas lakit din libre nga interview ti kwarta. Idin to ta naglingutan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto ije balayo. Siguro, nakataptapo kan ije balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, husto daytan Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, tayin may kayo? Kayat ka akasarita. Sige, madam. Umay kayo.
Mapantayo iti dayjay abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kayat asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amok latan akasta ti sawenyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat mi iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apa ikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak day ta babaunan? Asika amay salaang ababaunan ti agbalin nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palak. Saan ada kayo? Napudno akan kuana. Kat iso laang ti lalaki nga ayatek tong palibiyag ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adaywan ni Hubert. Alaing kay agenrol, ta ituloy yu ti agadal. Siya kun ti makaam mo iti negosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Marigatan kayo lakit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laangan tay doa ka anakak. Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay dito tapno ada kadwayo. Wen, balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit at talaga ti panagsasaon ni Madam Carla. Wan Angie. Sa bagay, kabailan ta dayta. Iso sige. Ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa. Makaritak at talaga iti panagsasaon ni Madam Carla abak nang. Gapot tabak nangan. Tagtagibasitan na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit a panagsasaon ni Madam Carla. Kat pagbalinan nyo akarit iti biyagyo. Agadal kayo, aging at makalpas kayo. Ipakita yu kankwana. At ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Kat kabailan na ti agbalin a profesional. Wen, nana. Husto kayo, nana. Aramiden mi ti amin a kabailan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Adi amanak, ha? Nakadagas ka man dito apartment ni. Gapo tayo oras-oras sa kailiw ka. Diyak makaid na, no di ka makita. At adan amayin lavakan ka, no kasta nakaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam, kaya't ka tulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan agenrol, takuyugan ka. Siya kung timakaamo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap mo, arapaap kumatan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanyak. Maawatan ka, ang ambayan anak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Ket ni mama, pangasim ko ma. Tadi ka agimulay ti sakit tinakam kan ko na. Amo ka makaamiris tumatlaan. Ket pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Wan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kankwana? Ipagpagapukan ka, gapo taay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Ket aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayong nga agpada, Angie, Felisa. Wen nga rod, Frank. Di kay agdanag, tagagat kami nga agadal. Rumbang lang, Itigas ta, maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisina kon. Ay, awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan iti restaurant. Sa bagay, uray ko naan mi nga ada kwartami. Sigurado, ada kayo matlaang titaya. Katun Ala, intayon.
Papa, kagurayo ka din ni Mama? Tasaan kayo nga gaw-awid iji balay? Naumag iti panagsasauna. Bayan talang agmay-may sa iji balay, tabarang makapagpanunot. Iso at ituyak pa ilang balay mong agnaed. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige, Papa. Agnaid kay lata ditoy. Agingkat kayat yo. Un gayam. Kaano ti kalay sayo kani Felisa? Kayat na pa'y ti makalpas iti panagadal na, Papa. Sakbay nga agkalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayot na naskay na suportaram, iho. Kumusta to istor, Aldrin? Nasayat met, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnomar iti daytoy, no di datayo matlaan. Dakkel ti tulong na day ti anikosyo kada tayo. Wen, Felisa. Pudno day ta. Ano sa inyo nga ro ti tumulong kanina na Linda, ha? Wen, Felisa. Awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen, anti. Tani, rabiin. Kan awanan gumatang. Agawit kayo latan, anti. Da kamin kininsan din do ti makamo ditoy. Wan kaanakan. Saan na bale? Tadamat sila dito istora pagturturugan mi. Da kamin ti agbantay, anti. Wan kaanakan. Kat sa apay kuma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Maawatan kayo, anti. Kaya't di kagdanag. Ta saan kami matadakas a tao kini Dindo. Awan dakas nga aramidan mi ditoy, anti. Wan, ambok day ta kaanakan. Nasingpet kayo kini Dindo, a kaanakan. Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasaya at Mart. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay saya atak. Felisa, Oh, inarakop na matan. gapota kayat kan nga kalaysa. Dumtang to day taagundaway, Hubert. Kayat ko, nga iti kabitanan na panawan. Di ka agapura. Nasaysaya at numakalpasak pa iti panagadal ko. Uray agasawa ta. Ituloy mo lang ti panagadal mo. Sana lapad ti panagasawa ta, iti panagadal mo. Hubert. Sana bale, tadamat pag naadan ta. Santa nga agnad iji balay. Tada kabukbukudan ta pagtaangan. Ngam, Hubert. Nagkalaysa ta kuman. Ikarik, sana madadahal ti panagadal mo. Nga uray agasawa tanton. Agyamanag, tay may naksinukon, Frank. Imo na ngaminan ni Felisa, tawan klase na ita. Imay sinukon ni Sir Hubert. Kumusta ti panagadal mo? Ayos lang. Angie, agkalaysa ta kuman. Angam, saan pa ang nagkalay sa da Felisa? Di kayat ko, agidan kami nga kalay sa. Ha? No saan pa'y nga kalaysa ni Felisa? Di sa anak pa'y matngarod nga kalaysa? Alagid din. Agkalaysatan. Iti kasta, matulungan ka kanayon iti subjects mo. Amangan no addamat kindi di mo maawatan nga isursuro ti instructor mo. Wan, adda. Tsak maawatan ti pamayan na nga gisuro. Isu nga ron nga agkalaysatan. Kat agnaadtan ijay balay. Tapno kanayon ka matulungan. Sige, panunutak pa'y anaimbag, Frank. Ala, aglayon ta ijay balay. Ta ijay kan amang rabi. Itulod kan tulangan ijay apartment yo. Kababain mo't kada mamakan papam. Amang ano niya ti makunada kanyak, taipanak manan ija balayo. Awan ti dakas nga ibagada. Maragsakan da pa'y kit tamakita da kamanan. O sige, mangantayulat ta kabayatan ti panagsasarita tayo. Di kag babain, Angie. Kung amin, talaga ang mababainak, Frank. Kaano ti kalay sayo? Pagsasaritaan mi pahay, mama. Taaggigidan kami kada insan Hubert nga agkalaysa. Anya? Oh,
Oh, sige. Awan parikot. Di yu ko man baybayagan, ha? Wen, mama. Madam, may saak lang anak ko rapay. Kan tultulungak dagiti kakabsat ko para iti panagadalda. Iso nga awan maikarit ko akinabak nang, madam. Numabalin. Di ka kayat nga agbalin a manugang ko, Anchi. Ngam, gaputan naragsak ti anak ko kan ka. Kan nasa una ang nasaya at kaatao. Iso nga imanugot akmatlaan. Basta tinaskan kanyak kat naragsak ni Frank. Di kay agdanag, madam. Pagserbiak ni Frank inton agasawa kaminton. Nasaya at no kasta. Kat sige, ibagayo lang no kaano ti plano yo apa nagkalaysa. Oh, apay ngayon sardang mo itiigit ti kalsada, Frank. Sakbay nga itulod ka. Mabaling ka di nga agkan ka. Alan agkan ka kumapay. Sige man laengan. Umasidag ka basit dito'y ayan ko Sika ati umasidag dito'y ayan ko. Sikan saan ka mat nga agkan iti mabayag? Apag biit laeng. Sige man laengan. Aday ta. Angie. Kasya laeng tikis mo? May salaeng? Wen, madinusubraan. May mayat, ti kontrolado. Sigurado ka? Ne. Kayat mo ka di, ti lips to lips? Ay, saan? Ala, pagandara mo ti kotsem, taintan. Wen, sige. Mapantangaro din. Imayak di ti opisina, Manong Flavio. Tada na ibaga kanyak ni Frank. Agidanda ka nung agkalaysa ka ni Hubert. Wen, nasa umot na ita kanyak ni Hubert. Katawan parikot iti dayta. O sige, planuan tayo nga rudan. No kasano ti gastos. Na Hubert kanukan Frank ti agastos. Anya ti serbi ti kwarta tayo anaganak da? No sada da tayo ti agastos. An-anuan tayo nga ro ti kwarta tayo. No di tayo ipaay kadakwada. Muna, tumulong tayo latay ti gastos. Kat ni bakit mo umanugot ka di? Kontrabida day jay. Iso asa tayo nga ibibiyang iti gastos. Ta sigurado nga agungot manan. Kinasaritan ni bakit mo. Imay ije balay. Kat nagado nga imbagbagana. Kunana asaan ka no ama ikari ni Angie ka ni Frank. Saan mo nga italtala kanyaman nga ibagbagana. Tinapatag ita. Ket ti pakaragsakan da Hubert ken Frank. Total makitak mata saan tanto nga agbabawi amang ikalaysa kadagiti nubya da. Wan matkit di, Manong. Ngamin. Uray kas dilaang ni Angie. Ngam na amiris ko asaan ang nagbidot ni Frank anang pili kan kwada. Elisa, umadanin ti kalaysa tayo kada Angie ken Frank. Sigurado ka kadi nga umanugot ka? Nga agigiddan tayo nga agkalaysa? Awan mo ti parikot iti dayta. Kasta ngamin ti kayat ni Angie. Awan parikot iti dayta. Pagsasaritaan tayo, no kasano, kano niya ti aramiden tayo. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apulos. Ketsi ka. Saan kanto nga tangang babawi apa ikalay sa kanya? Saan to Apulos, Hubert? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hubert, saan kanto nga nga agbabawi amang ikalay sa kanya? Santo Apulos. Katsika, saan kan tungatang agbabawi? Apa ikalay sa kanya? Saan to Apulos, Hubert? Magagaranan may papay ti panagkalay sata. Insing-asing na ti panagkalay sata adagos. Sige, agalay sa atan. Paikalay sa akin ka, iti anyaman nga oras, Hubert. Sige, awanan ti parikot. Nakitak mo't anapudno kayo ni Felisa iti tunggal maysa. Iso, sige, umanugot akon iti kalay sayo. Agyaman kami, mama. Agyamanak, madam. Sige, sika nga ron ti makaam mo. Agkalay sa kayo lata, iho. Agyaman kami, mama. Agyamanak manen, madam. Ornusan yung arudan ti kalay sayo. Taag kalay sa kayon. O kasano? Nakasagana kayo ni ti kalay sayo? Nalpasyo amin ang tirumpang asikasuan yo? Wen mama, Wen, mama. Nasaya at no kasta. agyaman kami unay kada kayo kan ni Papa. Mama, nakasaysaya at kayo adadakkel ko. Kang runaan na, saan kayo akim muntra iti kalay sami kan ni Angie? Gaputa makita kataragsak ka, iho. Iso asaan akon akim montra. Kat agpinatag kayo kuma nga agasawa. Wen mama, Wen, mama. Ngayon ti kalay sayo ti mabiit, iho. Si papalubos meten ni mamam. Ah? Pagyamanan mi unay, papa. Pagyamanan mi unay, papa. Ala, agsagana kayon para iti kalay sayo. Wen, papa. Nakasagana kami. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Felisa, Hubert. Agbagay kayo at talaga. Nakapimpintas ka, Felisa. Agyamanak, madam. Aging ka kaniita kat madampay laang ti awag mo kanya. Mama. Kasta, iha. Sapay ko matagtuntuloy ti ragsak. Agyaman kami, mama. Kumpletong tiragsak mi. Gaputa nagbalbaliw kayon. Wan, iho. Namiris ko nga uray may salhaang amabaunan ni Felisa. Amay salhaang anak ko rapay. Nga misumat gayam ti mang tadragsak iti biyag mo, iho. Pudnot ako nayo, mama. Ulitek, ti agkid daw iti pamakawan. Felisa. Lipatin tayon tinapalabas, mama. Agyaman ak nga rundo kasta. Katala, ipayan da kami iti adu nga apo. Tapno mas naragragsak ti pamilya tayo. Wen, mama. Adun tong apo, ti ipaay mi kada kayo. Ita tanalpasan ti kalay sayo. Iso adito'y kayon balay nga agnaad. sige mama. Napagsaritaan min kan ni Angie day taabanag. Kat imanugot nga agnaad kami dito'y balay. Sige, mama. Matungpal ti kayat yo. Sapay ko tamay kariak nga agnaad dito balay yo. Wan, Angie, maikari ka launay. Kat kayat ka amakalangan, iso akayat ko dito'y kayo balay nga agnaad. Tawan sa bali amang tawid iti da iti abalay no di ni Frank. Sige, mama. Dito kami nga agnaad.
Kat ilutuan kayo iti pasig ana iimas ataraon. O sige, kayat ko aramanan ti lutom, iha. Hubert, saan ka di amabalin adito'y laangan balay mo nga agnaed ni Nana Linda? Agraman dagiti dua akakaanakan na. Isopay nga minti kwartada ko maapagbayad da iti apartment. Awan magparikot iti dayta. Adamat silid iti garahe. Nalawad ang siya'y. Ada siya ijay. Isa komportable ijay dagiti kaanakan ni Nana Linda. Hubert, Adamat silid ang mabalin na pagturugan ni Nana Linda. agyaman ako na, Hubert. Ala, intanto sukunan ida inton bigat. Nasaya may kayo dito'y apartment, Felisa, Sir Hubert. Nana Linda, kumusta kayon? Kumusta kayo, Nana Linda? Nasaya at lata. Nana, imay kami tasukunan da kayo. Agnaed tayo amin ijibalay ni Hubert. Kasta tinapagsaritaan mi. Panawan yun dahito'y apartment. Ha? Ang adda ka kaanak ka. Awan parikot iti dayta. Sige, irugi yun nga agimpake kan agirwar iti gamit yo. Tain tayon iti balay mi. Angie, saan ka kadimot lang ang marigatan dito'y balay? Amangan mat, no saan ka komportable? Awan pagdanagam, Frank. Saan ka mabanlog dito'y balayo? Tauray ladwa ti katulong yo. Diyay lagluto iti sidaan ti aramidat. Takas ta ti kayat ni mama. Ti ilutok ti kayat na. Agyaman akno kasta. Ket, makapagripaso ka kadimot lang ang naimbag ka dagiti leksyon mo? When mat? Nasayat no kasta. Imbaga ka ni mama, adi nakakanayon nga ibaon. Tapno adda oras mo nga agripaso. When, Frank? Ammo na dayta. Kat iso pa yun na mismo tinagko na kanyak nga igaod ko ti agadal. Kat nasken nga agripaso ak anaimbag. Kasta ti maiparbang, Angie. Angie, adda ang gibumbunag iti gamit. Danana Linda, imakardan dito balay ni Hubert. Kasta ka di. Nasaya at tada dito'y Danana Linda. Pagsasaritaan tayo, ti may papan iti indrugimi ang negosyo. Ala, bumabata nga roden dito'y kotse. Nalawa da ito'y silid dito'y garahe. Dito'y kayon kini kasinsin mo. Kompleto pa'y gayam ti gamit dito'y. Adda pa'y paglutuan. Adda pa'y electric fan. Kanda dumapay. Wanante, nagpintas da ito'y abalay. Nagasat at talaga ni Felisa, ta nakaasawa iti baknang. No nasaya at imay sa tao, dumtengken kwa na tinasaya at agasat alidrin. Isong agbalin ka nasaya at tapno nasaya at matigasat mo kaanakan. Wanante, Agtalak ni Sir Hubert kada tayo. Iso pinagnaid na tayo dito'y balay na. Nga road, nasken aditay dadaulen dayta apan nagtalak na. wanante, Nana Linda, adain sa ganak a merienda. Umay kayo ag merienda iti paraangan. May mayat ijay ta na parparier. Wen, balasan ko. Alain tayon, ada ijay da Frank ken Angie. Agsasarita tayo, bayat ipanagmerienda tayo. Wen, Felisa. Nagsarita kamin kan ni Felisa. May papan iti inrugi tayo ang negosyo. Nana. Sige, dumngagak iti anyaman nga ibagayaw. Tangay saan min amasika sa tinegosyo, Nana? Inkadang may ka ni Angie, nga ipaimalatan kada kayo. Ha, Ituloy yung latan, Nana. Total, adamot dagiti dua akaanakan nyo akatulungan nyo. anya ti kayat yu asawan, Anje. Felisa. Kukwa yung tinegosyo tayo, Nana. No anya ti mapastrak ti store, kukwa yun. Anya. Wan, Nana. Napagnumuan min day taka ni Angie. No pay kasta, makibiyang kami latta. Tadimi kayat amabangkrap ti negosyo. Kang runaan na.
Kayat mi, ama isaganaan tayo, ti panagkapsot yun to, nana. Kayat mi nga inton ang kapsot kayo, adda si dadaan ang gastusan nyo. Iso akayat mi kanya Angie nga agurnong tayo, para kada kayo, para iti panagkapsot yo. Nagsaya at hindi kasta ang plano yo, anak ko. Agyaman unay kada kayo. Ngumapay ngay, ako na ayo adi kay bumingay iti mapastrati store. Umdasan kada kami tigasat, ana ipaay kada kami, nana. Nakaasawa kami iti baknang. Kat isu dati mang papaadal kada kami. Kat numakalpas kami, maadaan kami to itinatalgad at trabaho. Umdas kada kami dahitan, nana. Iso ati matgadan ti store, para kada kayo, kan kadagiti dua akakaanakan nyo. Nalawag ka di matlaang ti saritaan tayo, Aldrin, Dindo. Wen Felisa, katagyaman kami. Agyaman kami, No dumuras ti negosyo, da kayo matlaang ti mairanod. Iso adiyo ko madadaalan ti panagtalak mi kada kayo, ha? Wen Angie, maawatan mi. Kat di ka agdanag. Saan mi abay-bayan ti negosyo nga intelekyo kada kami? Nasaya at launay, Aldrin. Kat babaan iti store, agornong kayo mat, para iti masakbayan nyo. Nasaya at na nakapasyar kayo dito ayan mi, papa. Wan nga mawan mo't gayam ni Hubert. Simrak iti trabaho na, papa. Sa nabala Ahwan gayam. Kumusta ni mama, papa? Makumikumak iti panagadal ko. Iso adyak nakasarungkar. Awan parikot kan ko na. Di nan kaya tirumwar nga agpasyar akas iti sigun nga aramidin na. No kasta? Anya laangan ti aramidan na, papa. Tamdamingin na dagiti mula na iti hardin. Iso ti agtrab-trabaho ijay. Tawan mo't tan ti babaunan mi. Papa? Makitak ti panagbaliw na. Saanen anaunget. Ken nasayatan ti panagsarsarita na. Sana kas idi, medyo makaipas dagiti palikas na. Maragsakan iti panagbalbaliw na, papa. Ala, no da oras mo iha, ikasarungkaran, wan? Wan, papa. Aramidak dayta. Ita lang ang naggranata dito kantin, Felisa. Wan nga, Rod. Nasaya at naggranata diti kantin. O sige, agmerienda ta. O sige. Mayat day tinalamis a juice. Ay, uy, makaisumak, Felisa. Apay. Adata, ababaunan laeng. Agad adalta, diti pagadalan ti babaknang. Anya nga Rod, kat baknang mat da Frank and Hubert. Data ang mauy-uyaw idi ababaunan. Nakaasawa ta iti nagsisingpot abaknang. Saan lang ang nasingpot? Nataerda pa'y. Pagyamanan taday ta iti Diyos. Nalabit, aday titigasat, para kadata nga impaay ti Apo. Husto ka. Nga uray nakurapay talaeng, ababaunan talaeng, ngam, adamot gayam na pintas ang masakbayan ta. Iso nga ita, naragsaktan. Nga Rod, kas panang supapak ta iti kinaimbag ti Diyos. Nasken mat at tumulong ta, no adda kasapulan iti tulong ta. Wen, Felisa. Nasken asaan ta nga agbaliw. At alyawan ta akanayon tinagtaudan ta. Husto ka. Ala, Angie, good luck ka data, ngagpadpada. Wen, Felisa. Sapay ko mata makagradwar ta. Matungpal day ta, gaputa na pasnag ta nga agadal. Kablawan ka, Felisa, balasan ko. Kablawan ta ka, Felisa. Nagbaligi ka. Nakagradwar ka iti panagadal mo.
Kablaawan ka, Felisa. Nakalpas kan iti kursom nga HRM, Hotel and Restaurant Management. Agyaman iti kablaaw yo. Kasla ka ano laang day di agpapay tayo ababaunan iji balay da Sir Hubert. Manon atawon tinapalabas. Wan nga rod, nana. Ita, nakalpas kan iti kursom, friend. Kan, ad-adda apimintas ka. Uray si ka, ad-adan apimintas ka ita. Wen tadamang papapintas. Swerte dagiti asawa yo. Tanapintas kayo nga asawa da. Saan kayo lang nga napintas? No di kat nasaya at pa'y ti ugali yo. Husto ni Aldrin. Kat si Kanye, saya atom ti panagadal mo. Kapno makalpas kan tumatakas kini Felisa. Wen nana, sapay ko maa. Apalan kayo. Uray kayat ko ti agadal. Ngam awan oras ko nga agadal. Ngamin, da kami ti katulungan ni Auntie Linda ijay grocery. Ala, agadal kamot ka anakan. Dua kayo kinidin dua kasinsin mo. Sige laang, basta interesado kayo lakit day. Auntie? Wan Aldrin, tumulong kami iti dayta abanag. Ay na, agyaman ak unay no kasta, Felisa. Ita, tanakalpas ka iti panagadal mo, Felisa. Kaya't ko tulungan ni Hubert ang mga sigaso iti negosyo. Anya ti makunam iti singasing ni Papa, Felisa. Sige, Hubert, agtungpalak. Papa, agyamanak iti panagtalak yu kanyak. Lakaya kon. Isodas ka na da kayo ti magimanihar iti negosyo tayo. Sige, Papa. Kabaalan mi dayta, kini Felisa. Agyamanak manan iti panagtalak yu kanyak, Papa. Frank, agyamanak kan ka, ah? Noawan ka. Saan kumaan nasa liwanwan ti biyag ko? Uray pa'y saan adataman bilang tinagkatuluyan. Ammok, nga umasimsumot latibiyag mo. Amom ka dino apay. Apay? Gaputan nagagat ka. Naanos ka. Kan nasayaat ka tao. Kasta ka di? Wan, Simple lang ti kayat ko iti biyag, Frank. Ti makaadan, kan maadaan iti natalgad at trabaho. Kastamat na makalpas dagiti kakabsat ko iti panaghadalda. wan, matumpal amin na kita. Gapo, taag tinulong ta. Dakelan ti urnong ko iti bangkaw. Gapo iti intalag yu kanyak a negosyo. Anjay, Felisa. Naragsakak ama kaamu iti dayta, Nana Linda. Ituloy mi latta ti tumulong kada kayo para iti grocery, Nana. Kan ituloy tayo latta ti agurnong para kada kayo. Agyamanak balasang ka. Kasla kaano lang, day di basit nga store nga enrogi tayo. Ita, may san a grocery. Husto ka, Anjay. Kat pagyamanak mo, daldrin kan din to. Tanapudno da iti trabaho da. Ni kano man, saan da nagkusit. Dayta ti rason no apay akayat kumat a makaadal da. Agyamanak kada kayo adwa. Nakasaysaya at kayo. Awan anyaman na, Nana. Kablaawan ka, Felisa. Gaputanaan anayon ti baligim balasang ko. Kablaawan ka mo't Anjay. Gaputan na saliwanwan itan ti biyag mo. Kat manulaangan at awan, agradwar kan tumutan iti panagadal mo. Wen Nana, iso asaya atak ti agadal. Tapno makalpasak akas kan ni Felisa. Nana Linda, nasayaat kayo matunay. Da kayo tinagbalin nga ina kada kami ka ni Angie. Kat ita, naskan akasarita tayo dagiti anak yo. Ta saan mat amabalin nga aginggat ingana, kat diyo ida makalangan. Agyamanak balasang ko. Wen, Nana Linda, tulungan da kayo iti dayta abanag. Agyamanak. Mako na anagbaligi kamin iti biyag ka ni Angie. Anaragsak kami. Ngam saan kami anaragsak? Gaputa saan anaan-anay ti ragsak yo, Nana. Katapno naan anay day ta aragsak iti puso yo. Nasken a makita, kan makalangan yo dagiti anak yo.
Agyaman akunay kada kayo, Felisa. Angie, agtultuloy ko tinapintas agasat para kada kayo. Gapoy ti kinasaya at ti puso yo. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryeta yu ita alawas, anapaulwan, babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Levitico Kapitulo 19, versikulo 11. Di kay agtakaw wano agswitik, wano agulbod. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sigurado ka, ani daylan ti kayat mo apakiasawaan? Wananang, ay ayatak ni Dylan, kat iso lang tinakariknak iti kastoy. Ang aguray kayo man? Apay matana damag yung? Takas la babaero mo ngamin. At itsura na, ken kasla kakamaten ti babae. Basta tinapatag, agkasar kami. Tapno sigurado ako kwaktulaang ni Dylan. Ala nga road, makaammo kay ti biyag mo. Sige nga rodan. Agpakada akon, tamapan akon ijay pwestuta ijay asidag ti pagadalan. Si kanti makaammo ditaw eh. Wananang, katagan-anad kayo. Nasaya at matay may ka dito'y bikiri, Dylan. Ada importante apapanak. Awan agbantay. Sayang matipaglakwak no irikap ko. Ang mga numabali na si kapay laang ti agbantay. Sigurado ka? Wan, apay, saan mo akayat? Uno, ada papanam. Awan, angam italag mo kanyak ti bakery yo? Apay kit din asaan? Kat agasawa tanton saan ka di? Apay, kupitan na? Saan ba't nga itikas na? Angam pagyaman na ka, no ada pa nagtalag mo kanyak. Apay kit din nga awan. Kayat ko nga ron ti makiasawa ken ka, no awan pa nagtalag ko. Sa bagay. Alang nga ron, agrubuata kon. Adamot presyo ang nakasurat dita. No adda parikot, awagan naklaang. Basta si kanto ti maid of honor ko Wan ka di, danag mo na iya. Amo, nagswerte ka. Ngamin, nataar ni Dylan apakiasawaam. Kat ni Dylan, saan ka di aswerte mat kanyak? Saan ka di napintas? Si Kamat, syempre, napintas ka. Umapalaklaan ka. Tanakasapol ka ngamin iti gwapo. Apay asya kat saan ka makabirok iti gwapo. Sika talaga. Saan mo nga minabirukan Dumteng tulat ta. Ay, kasta ka di. No kasta, saan mo asinapol ni Dylan? Basta, dimteng latan, kasta ka di? Wan, nagkaluganan kami iti jeep. Iso ti damo nagamamuan mi. Adu nga amang ti mapaglaklakwan ijay pwesto ijay asidag ti pagadalan. Marigatan kayon sapayan ngagmaymay sa ijay. Wun nga rod Numabalin la ko mga irikaptan ti pwesto ta ditoy. Tadwatang aglako ijay. Adala tamat agatang dito'y nanang. Ado ti may kawa, no i-give up tayo to'y abangan tayo dito'y. Awan mutkit diti planok amang i-give up. Tadaket nga rod dito'y dagiti makin na amaar-aramat iti panagaramid iti tinapay. Ngam kasapulan ta ti agbantay dito'y anak ko. Tapno makadwaan nak ijay pwesto, ijay banger. Sana bali nanang. Kainton malpas ti kalay sami ka ni Dylan.
Alukoyak nga umikat iti trabaho nan, tatulungan na talaangan. Imbag ano kayat na? Kayat na dayjay nanang, minimum laang matisweldo na. Di uray sweldoak mat nga agbantay dito tapno at dalatamat kwarta na. Ay katun tapno sa anak amarigata na nakaw. No kasta, talaga matulon ti kasaryo kini Jade? Uwan pare, awanan ti makalapad iti panagkasarmi. Agtrabaho kanto pay ka di ditoy pare? Bueno, tulungan mi dan iti negosyo da. Urayak ang patulong da pare. Narigat mo no siya amis mo ti mangibaga at tulungan ida. Sa bagay, awan lakit iti sweldom no tulungan mi da. Ayos lat ta pare, basta isudon ti makam mo. Amom kada pinagbantay nak namin sa ni JDJ Bakery da. Ket magustuak na dya trabaho. Agtugtugaw ka lang nga agurura iti gumatang. Sana kas dito'y ayanta, ang kasapulan ti agbagkat. Ay kit mayat nga ruda pare. Sika ko mati pagbantayin dan. Itatanalpasan ti kalay sata, Daylan. Okay ka dilaan ka no sumardeng kan nga agtrabaho? Ah? Kayat ko asawan. Si kanti agbantay dito'y bakery. Takaduak ni nanang ijabangir a pwesto. Saan ka madanagan? Taitid ko ti sweldom akas iti sweldom ija pagtrabahawam. Ay katwa na. Nagsayatan ngayon no kasta. Kan tapno saan mo mat ako na. Adalat ta day off mo tunggal Domingo. Tapno makaaliwaksay ka mat. Makapan ka mat iti kayat mo apapanan. Okay, mayatak iti dayta. Agpakada akon pare. Kinasaritan nak ngamina ni Jade. Agikata ko niti trabaho. Tayo sunti makam mo kanyak. Nagsayaten pare. Imbag ka pa'y, talumag-anan ti trabaho. Dayta ti makuna aswerte pare. Ay ket, di ka nga rod mangliplipat pare. Wen, agkita tanto. Adamot, day off ko nga into ni Jade. Agasam da ita, tadapay day off mo. Ken itid na pa'y ati sweldo ka maaawat ko ditoy. Ay, talaga aswerte ka pare. Kabaalam nga rod tagbantay dito'y, Daylan. Una nang, ag-inventory kayo latan. Isurat yun no mano ti bilang nagiti tinapay apanawan nyo. Ay na, isupay at trabaho dayta. Agasawa kayo mutan kini Jade. Alangan ako pitang paylaeng. Tapno, awan ti makunkunayo. Anya kumangay ti makunak. Basta tinapatag, aggagat ka. Saan ka nga agsadot-sadot? Una nang, aggagata ka. Nang runa, kat adapay sweldo. Kumusta ngay ti adasawa na ang gwapo? Ay kat mayat Iso ti pagbanbantayak iti bakery. Tapno sigurado asan ang makabirok iti sabali. Talaga nga inkulong mon. When narigat no maagaw ti sabali. Nang runa kat ko na maagwapo. Kat, agpaisaw mo ta gwapo. Kat si kangay. Aging gayta, awan pa'y nasa pula magwapo. Awan pa'y nga rod. Talaga narigat agbirok iti gwapo. Di oray saanan agwapo. Tinapatag, nasingpat kan saan amang lukloko. Depende no adda marignak apanagayat gayaw. Tangay adamat motor mo. Si kaman lang ang timapan gumatang kadagiti kasapulan dito'y bakery, Daylan. Anya nga tigatangag? O, ato'y tilistaan. Kan ato'y matikwarta. Alangarod, orayin nak. Sikapay lang arod ti agbantay. Wen, ngamdarasam saan ka ngagbaybayag? Wen, mabiitak lang. Basit lang mo to in list na magatangag. Uray saanan nga iti dakkel a grocery ti paggatangan. Tapno saan ka ngagpila iti mabayag. Adamot dagiti babasit lang a grocery dita. Sige, mapanak nga roden. Daytoy kadilaang, Manong. Ang mga nadapay nalipatan nyo. Dayta lang ading. Iso lang tinakalista. Okay nga rod, Manong.
2,400 amin. Ato iti bayad ko. Thank you, Manong. Sapay la ko tagsublikan tumanan. Agsubli ka. Noited mo ti number mo. Anya? Ada kasukat na? Siyempre, mata. O niya, mayat ka ngaited mo ti number mo. Tadi ito man ang ti paggatangak. O sige. Masaya at matainted ni Nikki ti number na kanyak. Adan textmate ko. Makapaboring nga ta ti agyan dito'y bakery. I-text ko man kit di. Barang ag-reply ni Nikki. Imbaglakit din, tagpada ta iti day off, Nikki. When nga right, Manong. Baka pa syarta iti kayat ta apapanan. Umay ka, tama pantay ti dajaban ta. Ado ti magatang ijay. Awan mo't igatang ko. Ha? Ipaw-pawit ko ngamin ti sweldok iti inak ang masakit. Agpadadang ngamin ka ni tatang agmin maintenance. Sana problema day ta. Igatangan ka iti kayat mo. Siyak tagbayad. Ha? Agpaiso? Wen, ibagam lang mo niya ti kayat mo. Ta siyak ti makaam mo. Agyaman na ka. Ta sinumbatan na ko, Nikki. Amok ngamin nga ay ayatan nak. Gapot aited mo amin akid dawag. Kasta ti panagayat ko ken ka. Sapay lang ko Taag na na yun day ta panagayat mo kanyak. Daylan. Sa anak tong agbaliw ken ka, Nikki. Ikarik day ta. Kasapulan ka naman ni Nikki ti kwarta. Sapay na ibus ti kwarta. Kisayak latan ti koleksyon ko iti manungal daw. Total, saan pa imat nga inala ni Jade? Saan mat amad-madlaw ni Jade dagiti kupitak? Saan mat nga gin inventory? Bawasak man kit di iti 3,000. Apay kasla bumasbasit matan ti koleksyon mo, Daylan. Uwan nga rada, madmadlaw ko matlang ang bumasbasit ti agatang. Saan mo abinawasan ti koleksyon? Saan? Apay abawasak kat adamat sweldok nga ititid mo. Kasta ka di. Naumamot nga tandag iti tao iti tinapay tayo. Iso ako nam abumasbasit ti agatang. Apay nga ta abumasbasit matan ti mapaglaklakwan ni Daylan, nanang. Siyempre, saan mo't akanayon adakkel ti sales, ana? Saan mo't akanayon kat adda kwarta ti tao? Ay, sapay la ko mga rod ata saan nga kupkupit ni Daylan. Idi pa'y ko ba nga inaramid na Saan ka di adakkel mo't ti sales iti napalpalabas a bulan? Uwan matkit di nanang. Kan pangusaran na kumangay iti kwarta. Ik kamot iti sweldo na. Amangan no adda pa'y kat urnong na ta saan mo't nga agpalpalingki iti masida. Datamot taggatgatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Amangan no atap ko laang nga rod nga kupkupit, nanang. Saan ka kumapay laang nga rumar, Daylan? Maditiriknak, agurigurak, awan nagbantay. Kwa? Apay, ada importante apapanam? Awan mo't kit di. Oh, matlagayam. Saan ka pa'y arumwar ita? Sikat ay agbantay. Sige. Talaga ka di amadilat tatirik na manakaw. Madi nga rod, nanang. Nagtubarkan. Uwan, nanang. Malasyak lang aruden ti mapanaglako. Uray irikop yun to'y bakery. The day of mat ita ni Daylan. Saan ko pa'y laang nga parawanan, nanang? Agbantay pa'y laang. Total, awan mo't importante apapanan na. Sa bagay mo't kit di tapno adda kadwam. Nabati mat gayam ni Daylan ti cellphone na. Sino mat nga taday ito yung agtitext aya. Basa man.
Love, kasapulak ti kwarta. Agpaw itak, ita ijay balay. Sino da ito ay? Replyak man. Mano ti kasapulam. Aday ta, isend ko na. Nag-reply adagos. Basag. 3,000 ka no? Tiyan ni malalalaki. Aday ikan na iti kwarta. Payman, awagak man da ito yung number. Aday ta, agri-ring. Hello, love. Love tarupam! Amom ka di nga dasawa ni Daylan? Hello? Hello? Pwisit na babae. Imbamanan. Daylan! Umay ka man ditoy! Darasam! Mabit lang. Apay ay, hakas lang maruraman ka. Kunak man no, agurigor ka ako nam. Ayop ka! Anay ko. Apay nga, agtungpa ka. Isumat lagayam abo mas basit ti sales mo. Tagayam, aday ikam iti kwarta, babae! Anya ka din ti bagbagam. Aday tata cellphone mo! Ada text ti babaem, kat inawagak pay! Sorry, Jade. Nasulisugak. Naburingak ngamin. Tagmay sa akmat dito eh. So, nakitiks may taklaan. Manipod ita. Saan kan nga bantay dito'y bakery? Makamu ka matan nga agsapol iti trabaho. Di pa'y naggapo iti negosyo mo, itad mo iti pamaim. Nagpuskol tarupam. Di naktupay maikan iti kwartak. Tikit din babaim, ikam iti kwarta, naggapo pa'y kanyak. Pakawanan na ko nga, Jade. Mapan ka agsapol iti trabaho. Katsyak matikam iti kwarta. Liklikam ti agbasol, kat ikagumaam ti agbalin anapudno. Di mo dadaulan ti panagtalek ti asawam kan ka, tap nagtultuloy ti ragsak ti binangon nyo a pamilya. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Joffer Anas Basit, sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inda ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 4, versikulo 1. Makitak manan dagiti amin apan nakairoruman, amaararami dito'y lubong. Agsangsangit dagiti mailupit-lupit, kat awan tumulong kadakwada, gaputada bilag kadagiti mangidadanas kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, Trining, bakit? Apa akas tatilangam? Kasla madandanagan ka. Nelson, nagnato ti gurigor ni Nico. Ipantan sa langan iti ospital. Anya? Agurigor ni Nico? Sa paawan pa'y kwarta tayo. Saan pa'y ngamin nga intad ni Sir Arby ti suldok itang bulan? Tinasayaat, ingkaalaan, ibagam akasapulan tayo. Iti kasta, maipantan ti anak tayo iti ospital. Madanagan ak ngaminan at talaga. Sige nga rod bagat. Urayin nak ditoy. Mapanak iti balay dasar. Sige nga rod, kartingam lakay. Apay nga da ka, Nelson. Saan ka ba't nginawagan? Saan ka pa'y akasapulan nita? Kung amin, sir. Umay ko kumaalaan ti sweldok itaabulan.
Masakit ngamin ti anak ko. Itaray mi kumay di ospital. Anya? Alaan ti sweldo? Kat no saan pa'y matanadanon ti kinsenas? Saan mo pa'y amaala ti sweldo mita? Inton kinsenas pa'y laing ti panagsweldom. Sir, oray advance sa klakuman. Talaga ngamin ang masapol mi ti kwarta. Nagdagulit kan aya, Nelson. Saan ka kadi makaawat? Imbagak lang nga ruden. Saan ko pa'y nga itid ti sweldom, gaputa saan pa'y anadanon ti panagsusweldo? Alang arod, sir. Inaklangan bumulod ka dagiti karuba mi. Bayadak tulangan ida, inton itid yun ti sweldok. Anyang ilakay, naalam ka di ti sweldom? Saan nga rod bakat? Saan nga itid ni Sir Arby? Gaputa saan pa'y matkano anadaanon ti panagsusweldo? Kasano nga rodon ti anak ta? Ipantalatan iti ospital. Inaktulangan bumulod iti kwarta kadagiti karuba. Sige, ipantangarudon ti anak ta iti ospital. Sapay ko mga rod, tama kabulod ka iti kwarta kadag iti karuba. Ala, agrubwat kayo nga roden iti anak ta. Inakmat mangayab iti pangiluganan takan kwa na. Asino ti kinasarita mi itay, RV? Apay akas lang makapungpungtot ka. Ni man Nelson, mama, makapasuron. Kaya't na nga ag-advance iti sweldo na itaabulan. Anya? Ha, talaga aday jay Nelson. Kwarta lati muna. Saan pa ilaan na danon ti panagsusweldo? Ngam kayat dan nga alaan ti sweldo na? Win nga rod. Ipan na kano ito ospital ti anak na. Masakit ka no. Saan ta naparikot day ta? Basta, kinsenas kan katapusan laang ang mabalin na nga alaan ti sweldo na. Wen mama, day tamat lang ti imbagak ken kwa na. Kumusta ti anak ta, bagat? Awanan gurigor na. Kung na ti doktor, mabalin na kanon ti rumor inton bigat. Kasta ka di. Nasaya at mat. Ahon gayam. Oh, atoy. Ingka gumatang iti prutas akanan ti anak ta. Iti kasta. Daras pumigsa. O sige, sikapay lang arod ti makaamukan kwa na. Wen, siya pa lang ti makamu ditoy. Ingka makitsyenda. Iti kasta. Makasubli ka matla adagos. Sige, mabiitak laang nga rod. Apay nga itaka lang, Nelson. Itay pingawawagan ka. Pasensya ka la ko man, sir. Awan ngamin mang bantay iti anak ko. Napan nakitsinda ti asawak. Iswasyak pa lang tinang bantay iti anak ko iti ospital. Awan bibiyang ko dita. Nuan niya ti imbagak nga oras ayo umay mo dito'y balay. Day ta ti masurot. Pasensya kayon, sir. Day talaka din ti amom nga ibalikas. Pasensya. Alakid din. Itulod nak iti papanak. Kalpasan na. Agsubli ka dito'y balay. Taas si kaswam ti hardin. Ariglado, sir. Nadano ng tiking senas. Sapay ko ma. Daitad mo tan ni Sir Arby ti sweldok. Iti kasta. At damot tan mausang mi di ospital. Tapno mabayadak mo tan ti utang mi. Nelson! Nelson! Umay ka man dito, eh. Anya nga tat ibaga na. Uwan, sir, umayan. Payag kalakit din nga umasidag. Apay ka di, sir. Anya ti bagayo. Ingkalinisan tilugan. Tapno komportable apagluganak inton bigat. Dalu sa man na imbag, sakbay nga gawid ka. Matungpal, sir. Uun gayam. Kensenas ita. Mabalin ko ka din nga alaan ti sweldok. Ibayad ko kuma iti nakautangak. Iti pan naka-ospital ti anak ko. Ingka pa iti pangibabaw nakken ka. Saan at isweldom ti sang kadakamat mo? Saan nakapay asinweldoan ti amom? Saan pa'y nga ron bagat? Sapay nagkariak. Nga itangal daw ti panagbayad ko kanimanang siyanang akaroba tayo. Unay mat ngaminan day jay nga amom. Apay di nakapay la sinweldoan. Ita ko matirumbang nga panagsweldom. Jakman amo bagat. No adala ko masabali apang gedak. Pumanaw ako ni Jay. Ala, anong sampay laang lakay? Imbag to no makasapol kay ti sabali apang gedam. Uwan bagat. Aga anusak. Agingga iti kabaalak.
apay akaslad da parikot mo. Awan anak. Awan parikot ko. Tatang, pasensya kayon Amok asyak ti makagapo. No apay anak kautang kayo iti kwarta. No saan ako maanag sakit? Saan kayo kumamat anak kautang? Iti pa nagpa-ospitalyo kanyak. Anak, saan mo apanunutan dayta? Saan mo abasol no nagsakit ka? Saan abali anak? Inteden ni Sir Arby ti sweldok. Iso ang makabayad ak matan iti nautang ko a kwarta. Kasta ka di tatang? Wan anak, iso adi kan agpampanunot. Ala, ingkan aramidan dagiti assignments mo. Ada ka mo dito balay mini ko? Anya ti gagaram? Kuha, princess. Umay kula kumaibaga. Asaan asumrek ita ni tatang ko. Agsakit ngamin. Anya? Agsakit ni tatang mo? Wen, princess. Isu apakibagam tulangan ka ni dadim Sigurado ka kadi masakit ni tatang mo? Uy, amangan mat no agpampambarlaang. Gaputa masadot nga ang trabaho. Ha? Saan nga agpampambar ni tatang ko? Talaga masakit. Ado ngamin kanu tinangibaunan kan kuana ni dadim. Kastamatan kan ni lolam. Isu aday jay. Nagsakit. Pambar na laday jay. Gaputa saan pa'y apa nagsusweldo. Sana kaya ti sumrag. Wen nga rod, mama. Angam, bayan nyo. Tasaan ko man nga itad ti sweldo na itaabulan? Husto lang na itapangganding mo, anak. Agruamat day jay a Nelson. Makapasuron na talaga day tao. Sapay adda ko mapangibaon na kenkwana. Apay, sa dino ko mati pangibaunam kan kwa na. Nasakit nga min ti pagbagik, mama. Kaya't ko kumati agpamasahe kay ni Nelson. Kumustan tirik nam, lakay? Mayat mo tirik nakbagat. Apaman anak at umarak iti agas. Nasaya at mat. Ayun kayam, nakasaritak di gayam ko itay. Agsapsapol da kano iti driver da. Driver? Wan, kunana nga amangan kanuno kayat mo ti umakar ijay. Nagpakada nga minan di sigud a driver na, taag-abroad kano. Mayat sa ngagpaiso Di mo negosyante da di agayem mo? Wan, kat kunana amabalin ko kano pa'y ti agtrabaho iti imat matunan na negosyo. Sige, bagat. Umakaraklangan ijay. Agpakada ka ni Sir Arby. May mayatan ni Jay. Gaputa saan anadagsan ti trabaho. Nag-deliver laang. Ay, sa anak unay amarigatan. Saan akas iti trabaho ka ni Sir Arby. Driver naklangarudan. Aramiden nakpay akatulong iti balayda. Nico, kumusta ni tatang mo? Sumrek ka din itang aldaw? Saan ka no pa'y asumrek? Adda ka no papanan na? Anya? Tamas napatpatagpay ka diti papanan na? Ngam ti trabaho na diti balay? Wen, napatag ti papanan na. Isuasak pa'y asumrek kak iti pagadalan. Imbaon nak ditoy. Tapno ipakadak, asaan pa'y la makastrek. Ibagam ka ni tatang mo asumragan, Nico. Ngamin, awan agluto iti kanan mi dito'y balay. Ha? Apay, saan ka di nga mo ni dadim ti agluto? Amo na, ngam syempre, babaunan mi ni tatang mo. Iso nga iso ti mga ramid iti daytaa. Anya nga ti Serbina ang masuswilduan. No saan mat nga iso ti agtrabaho dito'y balay mi. O, anya lakay, kumusta ti saritaan nyo iti gayam ko? Okay, matrining, bagat. Iti anyaman nga oras. Mangrugi akon ang agtrabaho kas driver na. Kasta ka di? Wen, isong agpakada akmatan kada Sir Arby. Iti kasta, makarugi akon ng agtrabaho iti gayem mo. O sige nga Rod, agpakada kay tinasayaat.
Uray siyak, mangrugi akmat ng nagtrabaho ijay. Siyak kano ti pagbalinan na akahera iti groserya na. Nasaya at day tabagat. Iti kasta, at damat ten pakitrabahwam. Nasaya tada ka, Nelson. Sumrak ka matlatan iti aldawa kayat mo. Masuswelduan ka iti hosto. Isu arumbang laeng nga ramidam ti anyaman nga ipatrabaho ken ka. Sir, saan mat nga iti amin agundaway, kat kabaalak dagiti ipatrabaho yu kanyak. Kas kuma iti panagtagibalay. Saan ko matatrabaho dayta, sir? Ti saritaan tayo idi, kat driver lang ti trabaho. Maiturid na ko na sungba-sungbata nita. Saan mat, sir? Ibagbagak lang ti adda iti kaunggak. Adulamin dayta. Alakid din. Mangrugi kan nga agtrabaho. Ingka si kaswan ti hardin. Sir, iso nga imayak, taagpakada akon. Saan akon nga agtrabaho ditoy? Kat sapay lang ko ma, tamawatan dak. Kasano tayo pa'y itan? Nagikat matan ni Nelson. Asino pa'y nga itibaunan tayo ita? Tsaka mo, mama. Sapay awan ti masapulak nga agbalin ababaunan tayo. Ay, anyamat tan ti kastoy. Sapay, saan ko nga amo ti agluto? Di pa'y kat puro dilata ti kanayo na si daan tayo. Saan mo ta, mama? Mabalin tayo matlata ti gumatang iti makan iti restaurant. Ay, anya pa'y nga'y. Sapay nagrigat itihan ti agsapol iti babaunan. Bayan nyo, mama. Padasak akasarita man ni Nelson. Bareng kayat na pa'y ti agsubli ditoy. Bakit? Kumusta mat nga iti trabaho mi ijay groserya ti gayem mo? Mayat lakay, nagdakkel pa iti sweldok ijay. Uray siyak bagat. Dakkel mat laang ti sweldok. Iso analaka ta ama kaurnong. Pudno dayta. Ay na, naimbaglaangan ta nakasapul ta iti nasayaat nga amo. Saan akas iti nagbalin nga amom idi? Wan nga rod bagat. Naimbaglangan. Ay, wapay mat ngamin. Nga dagiti kas kada Sir Arby kan Doña Marina. Idadanas da, dagiti nakurapay akas kada tayo. Wan nga rod. Ngamsan abali lakay. Tinapatag. Adda na saya at apanggadan ta ita. Saan nga iti agnanayon, kat maaramid tayo tikay kayat tayo itipada tayo a tao. Iso saan tayo kumang nga aglablabas. Taamin abanag, adda katukad na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclain. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.